Komisi benta ban pensyah pai babat ban pensutua lor bandan kaan ban sam marka joy kan nong kenti bakamai de kimi kipa na banta ki kun kan te be kun chirang na kaliang ki sau seng bakan to be ka seng HNYF FKGGP KSU bakamat chaprang ha santarek sngi sajan kan pelong ke jingalang padba ka ban salong hajayaw siap lung pelan ha kapor karoi beje stem uba Michael C munang ilam jongka machaprang habai crunch kila patai kubor mentaka siu la wer bat khadik sengkor paper wanwan hekte si National Youth Front, Kasih Seluruh Student, Federation of Kasih Jogja Garu People, macam isu mengiakan ni kadi kalau juga equitable distribution of self-acquired and accessible property. Nilai rai bahkan dan ga meeting jong ikul buat ngiru pajba khatan terik ulu benai tahu sisa jan. Por kali buji tinggi nilai asam yang ni ga yakin ini notice lu suki kurva per makin ni poilang sini sangat ni jalan. Namar bang imi asam lu seborok hikul. Lembaga ni ga press conference nisim ni ga lan ban aware lang ya borok hikul. Di bangim makin sim ya kini ga invitation sim ya kini jalan kum ga invitation ban khot iki bani wan lang sini jalan ni. Di khot lang ni tangi kuru ndai yenu rang ba baki longkmi samla bani wan sini ga jalan khasan terik bani pensufu iki halor kini ga jingdawa jungi ban thau noi ka ai ban ai ban talam hi khun baro lang kete bat sinrang ya ka self acquired property bat ka ancestral property hakaning invitation bangi pa sikun ngila batai ru katu kan ni iman halor kimat kiba bangi ne kran hang tu sing kajing don jong ka an ban sam ban talam ya baro ki khun hakabai day bat ka jingdon jing em ka kamai hi kimi pa equitable distribution of self-acquired property bat balay ni day banyakren ni ni kapang ikat tu kan ni kimat pang ni mon ra ya kapang banyakren ya ka jingdon jing em kum ka khando ka siap ka khlaw ka tap bapnya di ikut. Pihak ni ka nyakran jung ya bagi orang ancestral property ngim nyakran ya ka nong teman ka baide jung ka kur ini nyakran baik tang halor ka nong teman ka baide ka bawan hiar naka tu ka an self acquired property act jung ka 1986 kapang banakran gandai baik ya kinong ganti na kikimi pa self acquired property bat ka jingsam pateng distribution bat ka ancestral property ka bami na katay ha ka pateng di kon jungi ma ngatay nga la batay hantu singi ba pi 1986 ka government ka state legislature ka pas ka an ka bede ban ka self acquired property 1986 la ai asen governor tinri habade baniga self acquired property long pikmi pa kilaban will out ki khun habade bat ka self acquired property kilaban ai bat khun senang bat khun tai tinri bi haki khun ki ban kamde su ka self acquired property ka de biang ka de no ka ancestral property tungi khun ti yakni ancestral property ni ka yat yang sa khun khadu pa ni ti kwa ni bakani ka anya of 1986 di ban amene ka but ban include lang ya ka ancestral property bakani ka self acquired property ha baka kala ancestral property ya kani ru ki khun kilaban will out ki ki karitir dustur jungi ababu batang ikan thai khun khan ya ke ka bala kado ha banta ba ar haneng ha ke jilla jungi menta
Kedan kaan beratip kum ke Meghalaya Succession to Self-Acquired Property Kasih Jantia Special Provision Act 1986. Kawa batai ya ke bentai jinghiar peteng lengba kawil lani ka dulir penkam. Kapamut kamon laj luoj ban ai peteng da ka dulir. Tangba keni kaan kam kren pat ya kentin equitable. Lani ka jing ai benta klem da new beng hakabai dei hapleng ikun kentai bat senang. Pi keni kaan ni ka kasih Meghalaya Succession to Self-Acquired Property kam kren ya kentin kam pen bu kentin equitable. Pi equitable ni bun kibriu ki perkat ki siongi kidangmut ba equitable kamut equal. Ti ki ong menta ngidon koi kayeng idon armut ikun kumno ngin divide by 2 ti hendai ngi ong bang ipun kam naktin equitable kemut fair and just nei ka syong ha jing sta jing mi khpa ban ayenu kan no ti ngi smo ba ini kitin equitable idei ban insert lang ha ka Meghalaya Succession to Self-Acquired Property Kasih Jantia Act idei ban insert lang ini kitin equitable bat ka ancestral property kan. Di halor ini benta ti halor kini kaman ngikwa banbu Ahmad Jongfi kinong yaram jongki kur bofir bawan lang yim don benta ban yakren yi jing don jing em jongka kur kumala kadau haneng bat la ban ong bakasal kuat property kadi ka kami yang kamsem maram tabun kibri ki ong kami yang kamsem beli pi interfere ka song hangi ki mi pa ban distribute nei. Di Henry hagajai beri jungi tip ba hakibabun ki khap ki kam yeng kam sem ki serdo bat karoi kapar jong hagajai beri brokoi. Ngimla banlen ba ki riti dustur balabu renti di imen barem ki tengkho ba ki jingkela kapur. Ladang yeng scam haganongrim bau surang umdei banyo bantalem kamut ki senrang kasih bero kilong kam hadin ya ke jingkela kapur ban lada uhap ban mi unhap ban sedang na ke jing sadin katba hakiwe pat kijat benriu ki kun senrang ki sedang nakmat ha jing klan jong kapur jing klan bor kumtang ye khot ye we refi ba finedon banta ban ya pelat por khnang ban ya thir ya kini jing mut ni klan per ringi kum kiseng sauseng ki nasutu ba ya kani di ban move forward na mal kum ngi grande ka pertai mata ko wi ketelun bagi ekonomi no di ri klan di countries di nations klan larga ekonomi ka klan mungkin pek kum Amerika pek all over we even China it was 70 years back a developing nation Raymanta as a superpower normally but economy is strong right Sengaja ba mata kung kajak berdiri ngili benda keren sepang economy kan but economy is related with the succession naduk na yeng naduk na yeng ka succession katulot kanot tang siliang si kun kentai di gunung expect ba ka economy jom berdiri jung itu kan kran jadi once ba ka ang hing lapan the assembly ba ka pass the citizens council de tengku the law made by the assembly will prevail. So government ka haban mon ra ka dika amen. So that's Kani ka ay 1960 basna state government to panaman ni kani ru kadegi ka dominio ka assembly state government.